Kasur kebriuh nyutrap kan rakhe kilai sngi katana doka khatlai hadoka khatsan trek unailar ar hajar arpuar tum gisni gijing sngusi. Halor ke jing syasiat no ilam berem ke HNLC uba cherish the field thangkio. Ha ke kti jing pulet keman kenjo syaka shisnem. Ha ka khatlai trek unailar mentaka senam ar hajar arpuar. Ha bayathu chpang kani unong ilam jong kasur kebriuh nyutrap uba don bok kharlengdo Ulitho bayakan karai lasyem nomor bak sarkar kada duk gini gisni kam syem la lei kata brai kejing bishar ke bahok ne ban penpau pat ba ya ka kai phot toket bra toket unong bishar bala song thaj uti vai phei Ulitho ru ba ha ka khatwe terek unailar arhajar arpuar ka kenhon kala let meni kendo ya ki he apulet kejala bakan thob USP Shillong City rengkat kejing dan lang OC jang Molai Police Station nomor keladan kejing pensngutho deki katok ani Bagasur kebriuh nyutrap kala khang persya ban kentiu kalama India ki yang beriu. Nrei bagi David ban kentiu di Klamayong. Halor kini kebenta uba don bok karlengdo ulong bakum ka kenhuan kam syem la khang. Bat ba kam syem la don kanu kanu jing penbor ban kentiu ki Klamayong ni ban khang ki pat ba ban kentiu ya kalama India. Nrei ulong ba baru kasyong ha ka monjong pat ba. Ha ka bayadai bagi jing terwa jing ka kenhuan ban empa pulit chamulai ha ka khatar bat khatlai terik unailar ar hajar arpuar Uba don bok karlengdo ulong bakadai halor kejing sngan bat ka syong sup syong san kenang bakan emmi kinu jingja pasngosi ko malaja ha ka khatsan trek unailar ha ka senam arajar arpuai ha ka sim bali antep ya uba cherish the field thank you let's see don manur mano bahamut ban yalam bakla ban persuk bakla lene ban hijack no ini issue jongi kila yalam bakla da ka ba ki keno ba ngi kom gini lam jong sur bri nyutrap ngi penbor ba wat nom deng wat nom wa ikilama India ti kata ketika kentin ka ba kila keno ingi ba phi force yo pach ba ban nom wa ikilama India hakieng lani kali ti habang ngilai kran ngila kali mono ba ai ba hangno la tho ya ka ba kum kata ka jing tho ka balami na ka subri nyutrap thì đó cái này cái nọ nang nang tay thì tăng cái về ngay squat ban ong nak liang jong aku mai ni kinoi lam jong subring new trap ngi ngem kwa ban ya pensno lang ya kan cái issue ka bangi dawa justice yo ba cheres but ya ka issue ya ka ba lene ka re india bro ka we ka thmu ban celebrate ya independence day khatsan khatlai trek ka de ka lingkhu snam sngiap jong ba cheres Khatsan kadai kita Independence Day. Tinggal ikran bat king on soba wat nom ya pentakho ya kini ki arteli. Kalai terik ngingin ken mau buram yaune ururong ba ublah chat dekat jubor ha kibriu juga an. Khatsan terik kadai kita kajing ya celebrate Independence Day. Ti ngila ong. Banak liang jongi ngim semla penbor kasyong bai hopaj ba. La dopaj ba ujit banwa ikalamayong kamud kadi kamon jopat ba herengi hingim force ni nuruk ba wat nomwa lama India wa lamayong tika syong hamon pat ba ngangit scam ro bopat ba kat to hajar ngot ulalum hang teh po malai ke termasan ban lek on tap yau ni rong ba haka khat san 3 August arjar kuai ngangit bo tu pat ba baro kumba uladan ka jing sngow ya ka jing syak dekat jubor jung ni rong ba kindang yaidon ka jing sngow haduk mentah meneh ba ngin nang ye wa kalamayong namar balai ba ki promises jong government kim shimla mla ban fulfill haduk mentah meneh kilo ong yangi ba ngin sa le ya kata ka inquiry ling ba ka Maclear Statement Commission ho ngi la pleng kita hare kita ke inquiry haduk mentah meneh ngim pat shimla I ayu don hapok ke inquiry but lakat nungut kita kinong le ya kata ka kam sniu la nikiba la don kti kam penyap kila syak pensitom la ni la syak be kam ngimpat sunu I jadi nak kata kadau ka sapelong yang ngiro bahadu mentah menehi ngidang ngilong against ya ka MDE government ngi against ya ka jing penyap breu ngi against ya ka jing penyap yau no do usam jongi la kalau hamolai ha jantia ha ribhoi la ne ha west kasil bat kum ter ngi lo angkel sembarangi ngim kwa syo bani I baki breu ki bo kamil de bangi dong ban an henry kinong pen ken ka an tengi again sekata bat kaji kran
kalong ba nang ni syakmat ro haba PUI ba kata ka khalai trik ke jan ba khasan trik piong yo ka kta ke Independence Day tengiru ngila kerpat ia ka pulit ia ka mekle police lani ka sarkar so ba ke nang ni syakmat haki benai ki ba ya day dur bat ka jing celebrate Independence Day ka bomo ka benai gos nai lik siat yap shu ken ya urang ba khasi lani ka long kwe khasi lani yo sama khasi ngila keren ro wat ya ka mo how January ka bangi ju rakhi ya ka Republic Day hakum kitik benai ro yo la syai sisngi la dengi rak lamayong haki bakup kitik benai pisaong ba kumta ha ba pi against ya ka ya kari India ngingim shumla against ma pi ningkong pile iki kambom dai dang ilayat mangi ngingiyat haka reason syar pat ba de ngidon la hok de ti hapden ke jikran kala sidon ke jing penkut ba sngo bhawat nom force tingi oh ho nginong force inu inoro banwa ite kalama India henry ai kat ki basngo ki badang suthu ba ukuli ubalaksam ia kamet jongrang ba ha ketika step jong ka khalai trik agus agakwe ki badang suthu bangia dai paradok parasnam dengan ngai makikin suthu khamba yo kawan jasa tengkong ying jongki tigila da ki suthu khamba kamu maki chen chen le si nado ka khalai trik kin sawa lamayong nongkong ko